Dobrodošli narode u novi klip gameplay, ovaj tutorial. U današnjem klipu ću vam pokazati jednu zanimljivu stvar, kako da igrate Android igrice na vašem računaru. Prvo što treba jeste da skinete ovaj program. Link će biti u deskripciji. I kad ga skinete, instalirajte ga i kad uđete u njega, registrujte se. Kad se registrujete, otvorit će vam ovako, naravno vi nećete imati sve ove igrice, to sam ja skidao. Ako hoćete da skinete igricu, idete search i ovdje kucate koja vas god igrica zanima, evo, ne znam sad bilo šta. Naprimjer, evo neka igrica. Ovako, i idete ovdje instaliraj. Onda će vam se automatski instalirati i vi kad se vam se instalira izaći vam ovdje otvori i kliknite na to otvori i možete igrati igricu. Sad ću da vam demonstriram da sve lepo radi, evo naprimjer neku koju god igricu. Ok, i evo. Kao što vidite, sve odlično radi, bez ikakvih bugova. Ovako. I kao što vidite, izvinite, ovo mi otvorilo slučajno. Znači, idete ovako, i ovako, i kao što vidite sve odlično radi bez ikakvih bugova. To je to za današnji klip.